paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Kapitan, umayak ka. Stop! Marituyag, steady ka lang. Ha? Huwag kang umasidag dito. Ha? Apay, Kapitan? Ano dita? Umay ka dito'y barangay hall, di ka mo't agmas kan agpisil. Mapalinlat tamot, taawan mo't COVID dito'y barangay tayo. Ay, uripay! Agawit ka tayong kaagmas. Agpisil ka pa'y. Anya kamutan, Kapitan? Sapay napatagtibagak. Ah. Adda ngamin ng takaw Ay, kung nakmat nga agawit kan maray. Ha? Patiliw ka iti tanaw, no di ka agawit. Just kikit diti kastoy. Hindi Hindi bado kong ti pagmaskaw. Aday ta, naaputan ti agong kaniwat Ay, ko. basta agawit kan. Di nakman pag-high-bloodin abigbigat. My goodness! Ay, uuwan. Gawin ako, Kapitan. Marikwanang, gumatangak man iti asukar. Ang damas ko nakapisil dakpay. Oy, nanatuyang. Agpila ka. Nay, apay pila. Pila nga raud. Kasta ti patakaran dito'y barangay tayaw. Taumad adun tinakubaid. Anya, asino man ang tinang ipaulog iti dayta? Ni Kapitan manan. Adula aming amuyaw. Marituyag, di kan sumana udita. Agpila ka den, kanay. Nagadupay tagpilpila, kan umadayo ka pasig. I-maintain yung mata si social distancing yaw. Oh, next! Ala, paunaan tayo manlangan ni nanatuyang kakabsat. Tanay, senior citizen na. Ay, wala! Rumbang laasak ti paunain nyo. Tanakapsot ti tumong kong agpila. Malalaway ka nga rodan, Maray. Malangan. Ta-check upok pa ti body temperature mo. Anya, pati data check upang. Agraraman kayo, mate. Ijay sudad lang, tagar-aramid iti kasta. Uray dito, Maray. Mala, itangad mo ba si taulom? Taalaan ka iti temperature. Aday ta! Naa, dinak mo lagatan iti kasta Nagdakkel mo dagita mulaga, man. Di mo kaya timalaan iti temperature. Awan mo't ngamin tigurigor ka. Kano 20 iti temperature ka. Kanya ka no, Naa. Anya, nalpas. Wen, dayta kita normal. Normal mo yan, Lagayam, nagadong artiyaw. Nan, tay asukar gatangag. Agpirma ka pa di talagbok. Isurat mo tinagan, oras, numero ti cellphone mo, kan pirmam. Anya! Ay, just kay! Nagadumot nga ipapaaramid yan. Manaktak ti kasta. Darasam kitnay, nana, tanay. Ado kami ang nakapila. Unan! Adula amin nga muyaw! Papa na, Marituyang, pumanag na ka dito'y kalsada ng awan mask kan face shield mo. Ha? Awan kubeg dito'y barangay tayaw. Apay-pay lang nga agmasak ngay. Ay sos, kasapulan lata. Taday ti patakaran, Maray. No ijay syudad iso. Uray dito'y ayan tayo, Maray. Taawan ti pilpilyan day ta COVID. No nakapoy ti immune system mo. Talaga ang makaptan ka. Ngem, no nasalunat ka, adayo ang makaptan ka. Ay, makamo ka. Di mo ammo ti maisuro, Maray. Siya ka ti isuro yun. Kanalalaingak mo't lang nga adayo ng dakayaw. Papanam nga rod. Ilay. Ay sos, ingkapay agmask Sana, nadulamain. Ay, Aday tati tricycle lang. Para! Asino ti agpaili ka na kayo ato Antibanang, nanatoyang.
ni Marituyang, kwarog. Ay saus, awan pismas mau, kan awan pisil yaw. Suray, ngam di kay mabalin nga ilugan. Anya! Ay, anya kamutin ko araw. Gumatangak ton ijay ili iti face mask ko. Tanalipatak. Bawal nga raw, matiliw tayaw. Alan ako araw. Gumatangak ijay paradaan. Promise! Saan nga rod mabalin, Maray? Nan, yag mo man nga ron ta face mask and face shield mo, maray. Ay, sus. O sige, lumugan akong kwaro nga. Ay, unay kamutan, Maray. Intayon! Okay, let's go. Bye-bye, Mari Panan! Ay, ang Marituyang! Isublime tapis shield ko kan mask ko! Ay naglukon? Inala nanti face mask kan face shield ko. Ay, loko day giant ang Marituyang! Sumre ka kundi tapalingkay. Katangak amin na nakasapulan ije balay. Tapno sa anak amap-mapan ije tersina ni Kwanang Abaa. Awan mo't siguro timang sita kanyak ta kompleto akmay. Adda face shield kan face mask ko. Ate tayo, lumanang kayo. Mabit lang, Nana. Anya, adda face mask ko. Adda pa face shield ko. Mabit lang. Tay quarantine pasyon ay. Ha? Ay ikwa, nalipatak. Ay, di yung mabalin ti sumrak dito yung grocery. No, awan quarantine pasyon, ana. Anya kay mutan. Awan pa'y konsiderasyon nyo, may. Nagadayo ti lugar, may. Anya barangay ti ayan nyo, nana. Ijay barangay kabildatan. Nagasidig met. Ala, soblyan nyo ti quarantine pasyon. Awan, narigat ti lugan ijay ayan may. Kan may sa, awan mo't COVID ko. Uray alaom ti body temperature ko. Adto'y timuging ko. Nana, pasensya kayon. Ngem talaga akasapulan ti quarantine pass. Ay, sinalbag kayo kitday. Awan pa'y no aramidin nyo. Ano usan nyo nasublyan ti quarantine pass yun, nana? Tanarigat, no labsingen tayo ti paganurutan ditoy. Ay, sinalbag kiti ti kastoy. Wow! Wow! Ay, manglikaw ak ta ijay bangir ti pagnaa. Bareng makalusotak ang makastrag iti palingkay. Adak lang arudan dito. Didak pa'y lapastragan mo. Uburag tupay na kita apulay suno soldado. Excuse me, ma'am. Sana di tati pagnaan nyo. Ijay balaso ti kalsada ti pagnaan dagiti agpangato. Agpasalog lang dito eh. Anya, ay unay kayo mutang. Pati dalan maiparitan ti magna. Kasta ngamin na talaga ti patakaran, Nana. Surutan tayo ati paganurutan. Aglablabos kayo, sir. Itay sandak apastrakan ni palingkay. Sa ita, paritandak manin amag na. Anyalat ko dito'y ilin ngay. Umay agmaktidar. Anya kay mutang. Alakit din, Nana. Umalasyo ka ni ti bangir. Tapno makapan kayo iti katyo apapanan. Ay sinalbag kayo kitday. Gaputad da paltugyang. Kunamitlan na sino kayo nasigsiguraw. Nana, aramidin mi lang ti trabaho mi. Wan! Ngam amuyo kumamit ati mangtad iti konsiderasyon. Alam, Nana. Umay kayo. Kuyugan kayo abo Ay malaki. sarang! Adda matakon sakap. Jak kasapulan ti mangitulod kanya. Kun may saan akon nga agtuloy iti papanak. Agawi daklangan. Ngam sukatan nyo ti pagpritik ngayon may dito ilay. Anya? Maday ti kastangar aramida, Maray. Makiko-operate ka Tapno malpasen da ito a problema ti pagilyan tayo. Unmat nga men, Marituyang. Kasano amalpas da ito a pandemya, no di ka mo't sumurot ka dagiti patakaran. Makitinulong ka Wanan! Ha? Anya kayo matan? Diyan la ko man invoice voice out direct nak. Saan da mo lagayam nga ayunan? Awan pa'y serbiyo ako kumaray. Ha? Marituyang, ibagbagami laeng ti agpaiso. Wanan! Hostown! Aw, adto'y ti maskan face shield mo maribanang isublikon. Ay, saanan. Kukwa mo day tamaray. Ipadawat kun ka. Ay ka-thank you nga rod, Kapitan, adda face mask and face shield ka. Makastrakak mat siguron dito'y barangay hall. Ups! Wait a minute, Maray.
check up pagpay ti body temperature mo. Ay na, awan gurigur ko, Kapitan. Let me now. Hoops! Itagad mo ba si ulam? Tapaltuga kon iti pag-check up ti body temperature. Aday ta, Kapitan. Jesus, nalubat mo tin. Andiya mo tin. Di mo't agunin. Ay na, bayam nga minin day ta, Kapitan. Awan gurigur ko kunak lang arudang. Ay, mabit lang tay manual ti usarin ta. Daytoy. Nay, day tay samot mayipipit iti kili-kili day ta, Kapitan. Isumit. Ala, ipitem di ta kilikilem. Naday ta, nayipit kon, Kapitan. Ala, agtugaw ka pa'y ladita ta urayan ta ti resulta na. Manungay a minutos, Kapitan. Medyo agpalya-palya dahi ta. Iso nga ang mga noabutan na tili mga oras a panaguray mo. Anya! Ay, just kimot time! Kahit ibagak nga rudan at Madamdaman! Kita agpay no adagurigur mo, wuno awan. Ala, kabayatan ti panaguray mo. Aglag-in ka, di talagbaw. Manang? Wala! Talaga kasta. Anos that's life talaga. Ala, agsubliak. After 5 hours, maray. Naa. Ha? Agsuratak man la dito'y lagbukan. Saan ko nga isurat ti puno anagan ko dito'y? Hehehe. Tay nagan ni Kwanang Abaak ti isurat ka. Kentay cellphone number na ti isurat ko dito'y. Dito'y. Number 25, ti pangisuratak itinagan na. Ha? Pagan anok nga isurat tinagan ko ngay? Never! Ay na. Ay sos, naggatulmutan to'y kilikilik. Aglat-latin samot ngamin to'y impaipit ni Kapitan dito'y kilikilik. Ay sos na, apay ngay, naggatulmutan. Hay! Ay, hello, Kwarog. Ayabam amin akabarangayan tayaw, taumay da dito'y barangay hall. Abayanggal, anyat ko ang dadita. Ay, ada pagsayatan. Pinasyarnak ti amigok abalikbayan. Umay mang tad iti tulong kada tayaw. Kasta ka di anggal. Darasin niyo, tani, pumanaw mo't laadagos ti amigaw. Wananggal, pakamwa kadakos dagiti kakalugaran tayaw. Sige, darasim Ay, sos. Di nakapastrakan ni Kapitan EJ Barangay Hall no makita na nga awan face mask and face shield mo, marituyang. Sa anak nga raw da makaangus. Kasla mapugsat ti angus ko no nakamas ken nakapisilda. Ay, sos. Ingka pa'y mangala iti face mask mo, maray. Ada ka mo't maribanang ungtaman ni Kapitan no ungtan na. Anya? Kasla saan tamot nga agkumaray. Isakit nakmat Ay, awan day ta kumakumaray no salun at tayo mat ti maisagma. Awan mo't COVID ka. Uray pa'y, maray. Inka kitag face mask. Ay, awan nga raw. Jak nakagatang. Ay, ada pa nyo dita. Isaw ti pagaput ko iti agong kangiwat ka. Ay, wano tisyaw no isaw. Na. Ay, adan sa imbulsa at isaw. Mala, mapantayon. Dahito yun, ti pangabong ko dito yung ngiwat ko. Mala, intayon. Taamangan numaibusan tayo iti grasya. Anyan, kanyo aminin. Nawarasan kayo aminin iti gift pack. Wen, Kapitan. Agdardaras ti amigaw. Iso api manaw adagos. Iso siya kung ti pagyamanan niyaw. Taidanon kuntaw iti amigaw. Nagyaman kami, Kapitan. Awan yaman na. Thank you. Maasyan ngamin kada tayaw. Tayo na istoryak ti rigat. Ita a pandemya dito lugar tayaw. Ado tinapukawan iti trabaho. San aya? Wen, Kapitan. Ay, Kapitan. Anggal! Adda ka di imbati ti amigo yung Akash? Ada! Ay tama na, naka-envelope. Ada ka no, Cash? Mayat Tangiwat yun Yung ipangag kadagiti kakadwayaw. Inday, anya man ang tiyar arasaas mo kan ni Kwaraw. Ay kwa, awan. Oh,
Ito juday ta akwarta Ah. Iwaras mo. Mabit lang at bilangag. Natayin, ti Marmas. Kurang na ito nung maiwaras amin 5,000 lang. Nay, nagbasimagay. Ay, uray pay. Basta di mo ibulsa dayta. Ala kakabsat. Kasto lang ang tiaramidin tayaw. Nagiti nagan ang nakalista dito. Iso ti pagpilyad no asino ti pagtidan itikas. Bonus dito. Ay, bonus. Kasunungan na kita mo na naglagbo, kapitan. Hindi na pan pa alawas na kita. Mairaman amin. Manipudrogay, aging ga iti uday. Mayat nga rupa ka. Sige. Ala, kurang. Mga ramid ka iti pagbunutan. Number ti surat mo. Kahit no anya number ti mabunot, di iso, ti pangitadan tayo iti swerte. Ada 5,000 a piso siya. Wow, 5,000 pesos. Darasam ka ti kurang. Aramid mo ti paparamid ka. Unang kay. Ala, bunutan tayo. Sige, bunot. Nay, bunot ka. Tinagasat ang numero. Sakwa. Ada dus na. Dus. Oy, dus. Ken ada 5. Number 25. Ala, basahin mo no asino ti number 25 di talagbok kwaraw. Unang kay. Asino? Number 25. Ha? Ninanakwanang! Ay na, nagswerte account! Ay na, nagbayatan! Yahaw! Ay, mabit lang, kapitan. Wait a minute. Managip ko dayta ang numero. 25. Apay data ang numero? Birthday? Wano anibersaryo ka ni Paribidong? Wano? Ngay, numero dayta idinaglag-inak di talagbok. Nan kita akman. Oh, isaw kapitan. Siyak ti akin pinmanship iti dayta. Nagan lang ni Mariko ng tinsurat ko. Ngam kinapudno na. Siyak ti naglag-in dita. Apay ngamin asabali ti insurat mo anagan. Ay kwa. Basta. Siyak ti akin numero iti dayta. 25. Siyak dayta. Siyak. Ay, sorry Mari Ngim nagan ni Marikwa ng data. Basol mo. Tapay asabali ti insurat mo anagan. Isu asure. Ay, awang basol ko dita Ay, apay ngay kasta. Ay, apay ngay. Ay, daytan tukat ngamin tasukir ka na natonyang. No nagtultulnog kayo kuma, di adda ko magrasya amaawat yun. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Duwanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Ken iti nakitinulong ni Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.